hakuosha nawo nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamasaki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Tralenuma zukuma tunge jima tralenu o tralenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu tralenu o tralenu o tralenu. Why do Catholics pray to Mary? Look at it this way. I'm a priest, right? So people often ask me to help with lots of different things. They email, they call, they text, but sometimes I get busy and I fall behind on requests. So you know what people do? If I'm not responding, they call my mom. They call my mom, then she calls me and says, hey, so-and-so has been trying to reach out to you. Can you please get back to them? And you bet I get back to them right away. Sometimes the fastest way to the Son is through the mother. And there's something beautiful about that. God chose to become a baby. He became part of a family. He had a real mother. That's the basis of Christianity. So why would we think it would be so different for Jesus and Mary? Sometimes the fastest way to the Son is through the mother. Praying to Mary makes all the sense in the world. Hope you found that helpful. Follow for more. Tenta menu na itambuli kulongeshiri yetu mifukuda lelu tukulonda stresh kwakula rihu la sweja kulema nechumune mumpata munu mwishina mudi ntangishiru jalua jinemeni hakudimba anchu kulonda kuitwala mwijia daki esi mwifukuda lelu trakulenu rihu unakutena onao. Why do Catholics pray to Mary? Mulongadi akatolika chalombelangao kudi Maria. Heno kanda shwareku na kutanga mazu mukanda wa Nzambi undenu kulonda mutimazu akosha mkulu mpu wao atenanga nao tata Michael kuna kuputu kapinjigantesha mukutia yuma yao sheriyena tienu mwani sangwi. Why do Catholics pray to Mary? Look at it this way. I'm a priest, right? So people often ask me to help with lots of different things. They email, they call, they text, but sometimes I get busy and I fall behind on requests. So you know what people do? If I'm not responding, they call my mom. They call my mom, then she calls me and says, hey, so-and-so has been trying to reach out to you. Can you please get back to them? And you bet I get back to them right away. Sometimes the fastest way to the Son is through the mother. And there's something beautiful about that. God chose to become a baby. He became part of a family. He had a real mother. That's the basis of Christianity. So why would we think it would be so different for Jesus and Mary? Sometimes the fastest way to the Son is through the mother. Praying to Mary makes all the sense in the world. Hope you found that helpful. Follow for more. Wow. O usupi kuto. O inchambi kuto haina shi satana mu muchima wa mundu. Mukulumpi atenanga nao Mikeli, hela Michael. Tate wa Katolika kuna kuputu nindi mulongadi akatolika chalombelelanga kudi Maria. Mulongadi akatolika chalombelanga kudi Maria. Nindi mulonga niyena na mukuhanda kwindi chumi cha mweke na tienu mwancho chwa. Na fumina kuosha nindi mulonga kudi mpinjisha jifuru niyena wakasikanga kunyidimu yindi. Wakasikanga mlo kuvula kwa nyidimu yindi. Ancho amavulu amuchumi nanga na wa marihu. Dichinya na mchumi nde marihu kudi ancho amavulu. Yena hatueshanga kuyakulako. Chikwira mama yindi. Na mtemesheride hinsambu nindi. Eyi mkwetu. Kudi ancho anaokenga na wikwashiku. Yoeno impinjie na akulekeshina kuirai. Hakufutachika kwa kula marihu ano ancho. O mazu anaimudi. O mazu anaimukuira nindi. Nei ancho akulomba kudi Maria. Hakuira Maria di wamvueli mwanta Yesu dina mdimu weneni na wa yena wakasikanga mpinjisha jivulu. Di chichukuoshe mama indi kudi yena ukunyakala kwa kula Mariu awanchu. Hela kukala kwa wanchu kudunaku chikumuleja Maria chakuoshe na mama indi chakuoshe na mwanindi Yesu. Yena Yesu
okutwesha kwakula marihu awanchu ousupu kutoha mwani hinchwambia yeni ya satana. Mumukanda wa nzambi anatuleji mazu asweja kulema hansangu yawu haku wa mwanta Yesu Maria hi haku da munchuno umuku hinchwambia yeni satana inzambia makonu na putishide itongo joka ya wanchu ni ya kulumpi ni ya kwenzi ni ya trans ni ya tushinakaji ejima na ntangi shiru yeni yaluwa ya kushimuna nao Maria ni yena wanzatanga mudimu waku hakuila antru kudi nzambi chubakuleni mumukanda wa nzambi kulonda tuwani ukwashi walala bai intrambuku nechuma mutechina oshi hana atenu nizu da nzambuku hana atenu ni vesi mumukanda wa nzambi na shimuni nao Maria antru na cheshi kosha gudiena kulonda tweshi kumuleja mwanindi Yesu Kristuku. Na yafudi kuichwala kumukanda wa Timoteo wa mchimu kapetulu kamchi yedi na chibalu cha mchitanu anasone kinaudi mulonga kwekala nzambu muho ni hakumu mukachika nzambi na wanchu yena hi muntu yo Kristo Yesu mulonga kwekala mahako angahi wumu ijinadi ndi hinyi Yesu Kristo. Verse 6 naudi wadinkeri ekali chikumba chakukula nacho antu angahi ejima unsau owu au shimwini hamwaka wau kosi haku wachengi Yesu Kristo hohu diyi haku mumukanda wa nzambi na wani unsau wahana afumu uhaku windi anatwinki mchibalu cha mchitanu na kamu 6 naudi wadinkeri ekali chikumba chakukula nacho antu angahi ejima. Aroma chapter 3 na verse 23 now mulonga antu ejima na putoli mulonga antu ejima na vulumuni anakanga nikushika mwashikira lubanjira kulema kwa nzambi antu angahi ejima. Maria udimo munana mazu nao ejima enga ni yena wadinga imukwanshidi Maria wadinga imukwanshidi nei antu ejima nei ami grade 7 nei mukanda wa mkwetu na bobo ina wantanga jami chwadinga na udizungisha na waya ya jami chwadinga na kuosha yuma ya tamani matuka mukanwimu inshidi tuda kwanshidi ni Maria niena mukuhosha na wantanga jindi mukushakama nao enga niena welili yuma ya nshidi ilanga mukanda wanzamba na suno kinao yena wadinga kanda akami na muntu weyala hiya na suno kinao wadinga chakadi nshiduku kudantrama kwa ulelu kanda eri ujira kanda akami na wambandera mayala ilanga ya de ilanga hosha de yuma ya tama ahila de na mkwao hinshiduku hinshidi chineli kanda ni chumichi ilanga chuma chikwa na chila de kama na nalonginde kubadika kwetu chinjila nzambu atondanga chakufuma kumuchima windi dichikwekala nzambu mho ni hakumu mukachika nzambi na wanchu yena hi muntu yo Kristo Yesu dichiwu haku wa Maria wafuma kudi satana mukanda wa Korinda wa mchieli kapetulu ka mchiwana na chibalu cha mchiwana anatwinki unsau iu naudi mudi mwaza tanga satana kudantu iu naudi kutangira chibalu cha mchisatu ne insangu yetu ya iwayi na butewi inabutewi kudi anchu adi na kujirumuka hichi na yambisha mukumwani muntu kutangisha mwenimu helantu amavuru kulondera ntangishiru yeni hichi na haya mishuku mwani kuhaya mahosi mulonga nero kichikupunami satana nzambia makonu mudimu windu wakwela mwenomu kubalu munantangishiru ya mukanda wa nzambi na kuyihengesha kulonda aiwai shimuitongo joka ya wanchu anchu atweshi kuyitambula chakubola kushinshika mu mukanda wa nzambi muchibalu cha mchiwana naudi mudi wena wa adina kwa yana kujirumuka ana adimbu na Maria udina kuyihakwila kudi nzambi mudi wena satana nzambi ampata ya makonu na puti shimesu aitongo joka ya wanchu abula kukuhwelela anchu amchidinyi abula kukuhwelela ya human Yesu Kristo anana abulu kumona kulema kwa kufoka Kristo Yesu akulusu hanshidija kaikejima weno diu ana puti shuitongo joka yao satana na hemide hanchu yao na kusha umwidi mawanshidi kulonda abulu kumona chejeje chansangu ya yuwahi dichinaudi kulonda mwana wa nsangu ya yuwahi
yalubanjila kulema kwa Kristu chimfwana cha nzambi ubuli kuitongekela. Tino umazi mwani wena wanchu anakanide kwa Kristu Yesu, wena wa anchu anaiputishidego di satana kulonda abulu kumona kulema kwa chejeji cha nsangu ya iwahi insangu ya kutena Kristu Yesu. Chitangeni mukanda wa Roma, Aroma kapetulu kamuchitanu na tusachu chuwani unsa wakutena uhaku wa mwanta Yesu. Anasone kumukanda wa Roma mweni munaudi. Mukanda wa Roma kapetulu kamuchitanu na tusachu naudi hachibalu makuma sachu na chuwana naudi akuyihisha kudinyi anakutena aka Kristu. Tutashikile na hachibalu makumi asachu na tusachu naudi anchu atonda inzambi akuyiholokela kudinyi yomweni inzambi diyi wayiyingishanga na kuitena alonga anakutena aka Kristu nei amiwana hakumkwera mwanta Yesu nekalede watonde wakudi inzambi anantondi mudi Kristu Yesu hi anantondi mulonga niduwana anantondi mulonga wa Kristu Yesu hakumkwera na mwamfurira nshijami jejuma amnidi mkwanshidi hino kudamu inako yena dicha mwini wamfurirami amana antondi de kudi inzambi mudi Kristu Yesu dichinao akuyihisha kudinyi hinyuku nhorokela mkudi inzambi na mkwelede mwanta Yesu kosi yomweni Kristu Yesu di wafwiri enga chalala di asangwiru mudi afu di yuwekala kuchikasa cha nzambi cha chidiru di watulembelelanga nawa di weranga ngai di watulembelelanga di kushimuna kamana intangi shirwina kushimuna iu mkulumpi tate waka katolika nau Michael intangi shirwina ina alumbami muchipombelo cha katolika ina atambulu wanchu wa mavulu ina afumi kudi satana umukanda wa nzambi mosi. Hail Mary, Hail Mary, Hail Mary, full of grace, The Lord is with thee. blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, Pray for us sinners. now and at the hour of our death. Amen. Maria wadinga na kulondera mwanta Yesu. Mwanta Yesu wadinga na kulondera Maria ko. Na wawunsa unuku yinka katataka mu mukanda wa iliru. Enga mukanda wa iliru kapetuluka kusambila. Muchibalu chamu 10 na chuwana. Anatende majina wa apostoli ja mwanta Yesu. Heri mwanta Yesu na ide muyuru na ishide atumbanji chwindi. Nao adinga nkula kajimu na makuma yedi. Anakuhembera kuinza kwa spiritu wanzambi mu verse ya 14 now wenawa ejima na mchima wa umu hiya kukakela mbe na kulombela chimuna no ambanda ni Maria mama ya Yesu ni anakuindi awadi ya chumbanja shiri mwanta Yesu achumbanji nkula kajimu na makuma yedi 120 anakuhembera kukana kwa mwanta Yesu nindi nakaitemeshela nkwashi Maria hikambanjika mwanta Yesu chaino mpinji udina kulondera mwanta Yesu na funtide mwiuru udide hamna wa apostolo a Petulu, a Yohanu, a Yakoba, a Shimona Petulu adihamu na Maria wa mvueli mwanta Yesu kumujimba. Dichi hanu hadu unsa wako shimna nao Maria wadinga na kulondera mwanta Yesu wadinga na kulondera Maria mulongadi Maria werikini nindi mwanta Yesu di haku dindi di hafu minimu mkanda wa Luka hakushimna nindi chamlejele kudikanyeru nao wakababivumu wakavara mwana weyala wakamchumba ichinadi ndine Yesu wairi kudi musonyi Elizabeth na kosha nindi muchima wami spiritu yami na zangala na Yehova nzambi chamwinu chami werukile nindi Yesu na kuinzana kuvarika kudiyena hinzambi hichamwinu anukenu mu verse chatanga mukanda wa Timotheo wa mchimuka Petruka mchiye dina chibalu cha mchitanu nao mulonga kwekala nzambumu ni hakumu hakachika nzambi na wancho yena himunchiyo wenye Kristu Yesu hinzambi Kristu Yesu hinzambi yomweni wadikesheri hakuvarika mu mujimba nechavarika nga anchu ejima kulonda eri chumanyi unsahu wakuinza kwindi ana ulumbulu chachwa mu mkanda wa Ahebelu kapetulu kakusambila Aheberu kapetulu kakusambira mudu unsa wakwakula lwiwiru mulongadi mwanta Yesu chavwali kiriri kudi mumbanda mu verse ya 10 na 14 now
chelau anyana ekala na njimba ya mashi tutuekala na njimba ya mashi dichini yena nawa hakuikala muomumu kulonda na kufa kwindi yena abalumuni diabolo wadingi na ngovu ya kufa ekali chimwangaji apurishi ejima adingi mujungu wawoma wa kufa nyaka yawo yejima mwanta Yesu wadinga na kukenka kwinza na kufuila eina nami kulonda echu tumoni wa mwinu wanzambi chakubula mwanta Yesu kosi muntu wadi kuya muyuluku chakubula mwanta Yesu kosi wadi kukala nango vya kumimika satana mushinduku diafu mini mwanta Yesu akudi hana yomweni ekari cha mwinu chanechu ejima dicheno ntanga jamna ilembere chumuna kumoni umwevolo hera ne mwakasika de muntangi shiru yeni ya diabolo ya satana ya kuputisha itongo joka yenu muburu kumwana kulema kwa mwanta Yesu ilanga mwikalenga na mdimu wakulemesha muntu wafode udine Maria na ilembere eri mwana fumishenu winyi mwinchima yenu irukenu nenu intangi shiru na kushimna nao Maria munacho shikosha nindi kulonda yena acho ali kukara kwenu nyabu yenu kudi mwanindi Yesu kulonda yena Yesu awoshi kudi tata indi chinjila inzambi na kukenga etu tuingiri musoku na yena kuhitira mdi mwanindi Yesu chichukulomba mwijinada mwanta Yesu ho yena okututia ilomberero ya kushimuna nao mama Maria mama ya nzambi wenda utulemberera etu akwanshidika tataka nefuda kufa kwetu amena hintangi shiru ya satana hina afumi kudinzambuku tuite mkene bai tuite eja tuikanenu inafumi kudandemon inafumi kudi satana mwanta Yesu diune kali kanka windi chamwinu cha wantu ejima di chamwinu cha walunda ejima di chamwinu cha walu wale ejima di chamwinu cha wakatolika ejima ilanga wena na atungi de chamwinu chawo di Maria dichona Yesu ana kutangisha mukatolika wakushimuna nao nei Maria wadinga kuwanyi mtendo Yesu kosi hidi Yesu mukanda wanzambuku Yesu mukanda wanzambi nao wadinga de ikoku henohu Maria kosi di wale ngeri na wani Maria di wale ngeri ancho ejima di chimwanta Yesu iruken di yudina kutulembelera kudi nzambi wachenyi kosi di chi omtambula de Yesu kikara cha mwinche ita hindi Yesu di hakude ita hindi ami nidi na ngovu nidi na olobo kushimuna nami Yesu di hakudami Yesu di cha mwinchami charalo na kuntwala kudi tata hindi nakadimona nindi mesu na mesu mulonga yena ndi unazatu mdi mwakunga mwinami kunshidi jami amujikiri mwijamu hanyuma ya kufa kwindi wasaunkiri mukufwa ino antanga jami lekenu winyi tukwelelenu mwanta Yesu di watufwiriri mwanta Yesu wafwiri wakulusu kola nshidi jenu amujikiri mwijamu hefuda mjisatu wasaunkiri mukufwa intangishiru yina tentami mchipombelo cha katolika nechimuna amoni kudi mkulu mpu wau Maiko akuna kuputu hinchwambi ya kufuma kudi satana mumkanda wanzambi mos ne hintangi shudi mumkanda wanzambi iulen mukuru mpuweji mawatwami ni nanga chipompelu chenichi aileji mwafumisha untangi shiru yeni muileji nenu tulejeni mumkanda wanzambi hasone kauna tunacheshi kulomba kudi Maria mukuwana kosi ni vesi nimu dichiwalala iu mavesi na tunatangi hamu Yesu Kristo diyi mukakutulembelela diyi mukakutukunda mishechu kudi nzambi Yohanu chapter 14 kutangila chibalu cha mu chitanu na kamu 6 naudi Yesu akumwira ninde amiyamijila ni walala ni wumi kosi munchinu mukwinza kudi tata chinga hadami chibalu cha mu 10 na 13 anasona kinaudi mwanda Yesu akuosha kudi atumbanshi nindi chuma cheju machumu kulomba muijina dami nikuchira tata ya muku yiri rachu munati muijina da Yesu di mchwatela kulomba hichwatela kulomba muijina da Maria kumulonga Maria wadinga imkwanshide ne yechu Maria wafade hilantra idimba nao amsendero wa momi muiuru chakubula kufwa hinchwambi muneni Hebrew chapter 9 verse 27 now muntu wejimana mfuku iri kufwa kamu inkumini naku kusombesha anasuna kinao Maria hiya mfuku iri kufwa antu ejimana itende nikufwa mulonga wanshide ni Maria de kushimuna wafui Muhammad wafui Buddha wafui ilanga Yesu wafui wasaunkiri mkufwa Buddha Muhammad Maria hiya saunka mkufwa ilanga Yesu
wasanguka mukufa dicheri mukuwereranyi eno antanga jami amina kuwereri Yesu natondi Yesu eri mukutondanyi balumukeni munchima yenu monenu ntangishiri nenu yatama intangishiri ya satana mubalumuki munchima yenu na kuimwana kutama tambiki yenu yejinda da mwantu Yesu munchima yenu na ukuwere na kushinda mena hadi yena nenu nazati mudimu wejima wakutramuina nacho zambalemi aikiswire na kwecho aikwashi kulonda yumi icho eshikuirumbulukira munadingana nami bwambu denu wana kene dikajinga chakadwane nchengi ipinji yikwawo chinasharish twalenu masukumatunga ejima ayeseki mutena wakuyitongekela ejima ayeseki